I feel like so metashe Ayinka TV. Shebi video no lebe bua pa. Mo bi akwa ba emra Ayinka TV so baby a wo be ohwem bia. Bo mo de answer wo subscribe to your channel no na waja comments comment section ase. Wonti bibia ase a wetimi aja no comment section ase. Dwuma de bi ekoso ha. Wo be bia ya migina ya ha na ye frɛ natural bridge. Say wama me hwe se wonti bi da. Say bridge bi wo ho a natural odoma nkoma nyankopɔn ensan no enye obi na ye. Enya nte ye se emrante sore ye before say development be ba say ye can say ye be discover sad baby a ye ginan na odoma nkoma nyankopɔn adi kan ye hadada. Enti o ka say onimu ansa na ye wo no e hye say nyankopɔn edi kan ye bridge no to ho onim say ye de akwa ba be fa ha wa ye bridge na to ho enye contractor na oba na bridge no ho dada e na wa ye ka akwa na ade afa so na akwa say efi omoturu agu hama ha ya tantantanti utwam kura na ya ka che so ha ya na twa bridge ahwe a unjindi eno na the Bonokyempem Association a e wo Techiman bono agesi omo na so say on betu sa fi na ase na omo ahyase ene the beginning the very first day omo ahyase adwuma dey dance nti Ayinka TV ese atu ya na mo say ye beba na ye ne omo abedi nkomo na ya hu how far and to what extent they are going na abdisi bia beba hu bia ye beba hu ha Ayinka TV bomo na so be subscribe leave your comments down in the comment section me twam ho aba na ye ne the Bonokyempem Association akodi nkomo Uno East Techiman Ghana mine yene mu be digwa day by day enterprise yasaswaba ye deal in all kinds of washing and bathing accoutrement retail and wholesale prices don't come enepa ho adaben ya titu so say who selewa atufuobo detergents no ye wono assorto small medium and a big size Duffy Mosaic Lavita Cleansoft Mada Boom So Clean detergents no your bucket mu de so ho bi te say Cleansoft Mada Oro Semina no so de abusu say tam Semina bi te say day by day so Chris Della Obolo Jumbo Jama Avel Pella Aqualis Colors Santex Cleansoft Mada, Nora, Kente, Dr. X, Athena, Flash, Oro, Easy, Saba no yawana kesiane nketwa, Kabalik Soap, Oli, Diva, Camel, Killer, Kedu, Luck, Cindy, Anna, Power Plus, Royal Leather, Medisoft, Meditwist, Jumbo Aqualis, Miss Paris, X-Men, Fresh Soap, Bella, Lifeboy, Magico, Nakesiane Nketwa, Alata Semina, Imperial Leather, Maya, Blinko, Sunlight, NFA. Hello. Emma, no sama kwa emra Ayinka TV so. Sana me no digan kan no. Cleaning bi ekoso wa habium. The Bonokyempem Association a e wo Techiman na tu sa anamo no. Enti anya president Bonokyempem Association president a odi adwumadi na ni ma yere no ga twetwe nkomo. Enti ma yencha na ma na kwa aba na yemfa nkomo na yenhyehyɛ so. Mr. President, menu ya no. Me ma kwa ba e ma wache. Meje so menu ya. Ma wo se adwumadi wa ha. Techiman natural bridge na yegina sisi ya. Ade na koso. Yo meda se ene akwanya wode amame. Amenchia ahenkan ahwefo ne atiefo nyina. In fact, awie bre mu adwuma ho afa to ho so no. I think say oman chechereye ene ni mpuntua ne ahenkanfo ho ye nyankopon onhira ho bebre. Nokre bia ya yegina ye Techiman natural bridge. In fact, bridge we nyankopon ne boye ye ba ye nanananom ba beto ye se ya ne yetie. Na ohwe se de fin ene niema adokore ha ya. Nyame anim ni se ye se ye mabunu ne ye pese oman ye ne ye besom nananom de ya. Mejidi se de hia nko akwa adwane ya ne ye wo se yesiesie ene ne manne ye begina ma wo hwa enya adwuma keto akora ebetimi ya take be 2 weeks 3 weeks because ye ni equipments bi a ye de ye no ane ye shovel ye pra ye ne ye rakes a ye de ye but mejidi se wetinsin ye ni tirimupa ye nya he ye betimi ya siesie ama na hye nananom animonyam ama na hye Ghana man animonyam ama na hye aban
animunyam eno ntini ya fa to ye ho so a Bonokyempem Association ye de aba begina mu na wonim bibinsi kwa wo hwe ye patron Dr. Osiade yo Ajiman Badu se adwuma we wono anka se ye bi eya dan ne mabuna ye di nachi ye beka se ye tifie nti ye hwe no ne ye na mpa ye be so ya aboye na na amane eya kan nyina piesie eye Bonokyempem de duakwa ohene akumfi Ameyaw the 4th in fact ya abona amane amane de ne mpa ya taye chi nti fiti sese ye kode se ho pede aye ne ho betu anamon because ye non stop ye ya kopim se Techiman bete wan se adwumadie ni ye guso a ye himenua but I say em say utie bi say the president e chire mu no we a natural bridge say the protocol on beka no natural bridge obo ade oduma nkoma nyankopon na ye bridge we nsuo no beduru ha eno ani bufa ase enye obi na be ye bridge we to ha na contractor no de kwan no fa so nye contractor na be de ge natural na akwese ya tuna jaja mu kakra fi say nipa bi di fi ahye ne ma ama ye hunu eso mfaso eno na the Bonokyempem Association agiasi ombo say o metu fi no ase na uhu adwuma ye wa ha enya adwuma ketewa nka ye benya anka bulldozer bi ana a friend say ayi bi na nkomo de abeyi fi no nanso sa equipment nyina enni ho wa wo tifi a wo hwe ana wa wo ba bi a wo hwe mwa be na wo so wo de wo mayen faboa the Bonokyempem Association na sa fi yentu ntu na se na mfa hye Ghana animunyam fi se natural bi se wo kan ka wani a se bi wo Africa mpa menya sure se ebebeduru mienu e ba akusu ni enti na ke se e ade pa na ebepie ma mu ha na Mr. President ma wo se ahokeka na e wo soro na mum edom a eta wachi nu esua ebi nam kwan so ba ana mo amwa ha ni ma me na wase question we ya wa bisa no anokwasem ni se wo hwe se de ha chan duru na enye obi a wasi ne bo se obeya adwuma na obi antimi emma meye nti se ohun se dom no so abe nipa be 5 6 bi ni gina ha wa wo hwe environment we ya in fact se onye se wo besom na wonni saa akomahe se wo be ya wo mba megina mu enene madom hi so na menim se nene ya ahya ase ye be ya kopem se habete se de meken nti menim se bre ko hi bebiri ebeba abeka ho na bede ba akofo ne kowuram koku so no na ode abafie madom nyina atare nti emfa ho se Techiman man kakraka we na Bonokyempem Association kura ye members bebrebe we na kakra bi ni gina ha ye ne ya menim se afoforo ebe ye befe ye ko ba bi abeso bebeba bi okay na me bisa se me sure se authorities aware se na wodi kan kai no so adwuma no enya adwuma ketewa ka wo benya kaasi o mudi yifi bi na nkoma be boa wan nanso em se me duru ha me hu bibi sa ede na authorities e ka fa adwuma we am jasi mo se mo be na so yo enokre ye nananom ta ya chi ye ba se be ye besom be ye nya bibi enkwati kokromuti nti de ebe ye bia ya aboba ne ye dada na ba gi atum na se de be kan he afe ne ya ahya ase sebe upaja wo niema ekosoro obi som ede sowa wo nti se ye ni ya menim se authorities aban mu local government for na afi traditional council benyina bebeba ye moa na ba hu se de ye wo hwa enye we nko as last 2 weeks wo badwom ne yesiesie ho ye bekosoa ya kopem se Techiman ebete esan se akan nyina ni ti ni Techiman nti ye wo se ye ma ye ahwesode ede maba ka hinyina ukoba bi asafin we wo ho nanso ne me ya ne se ye hu mabunu se be address sa ne ma we na mom se be de wo ye ne ntokwa ne beba in fact ya change status scope no say ye ba be ye apre mpuntuo aye pre ahunidie apre nkoso nti se be enya ntokwa enye competition bi ne ye ko eye fi ene ye ba betu ase ye som ne ye ba besom nti ne kwan mu ane ye na menua okay me da se pa na juma de na mudi nhyehyɛ be na mo ayafa ho fi se me kan se mo ye we nyina wie ete ha anim kama ewie na se mo mfa nhyehyɛ bia angu kwan mu a mo mfo be sa tuuru agum na asan be de ete na nhyehyɛ edikan pa education ti ba bia o video yi beduru bia no mesre de wo tie bia se hu hia se wo bɔ ne mpata mu ho ban because ye gina ha ye ntimi nhome nti wo nhome se wo ti we mu na nhome abe 10 years 30 years in fact respiratory diseases bebre akoma mu yade bebre ne ubenya nti eye wo responsibility se ba bia wo te wodi kan bɔ ho ban na boa ama wo nkwa na awa ewa asase so
eto so mienu was say ye agent for sanitation say ye hu say obi di fin beto ba bia yesi na no kwan eto so miensa ne meka kire obi bia ne say sebe mpreduasa hwani ma ye ko wura ma sebe wura mu nye fin say yo nso moadoma ne te ho nti se wo ye nipa na wo te ba bi na se wo mpatam say ne ete a na mesusu say aka kakra nti ye ntu ye hofo ansa na ye de legislation bi aba beto ho ye ne assembly ni traditional council eguso a ye di anobabaye si ye benya mra papa bi na mmom ansa na sa mra he beba he wa wo kan ho a ye sei ne ma sei he mesere se wo betwen ho e de afiri ho mdas na asotwe bia e wo ho anase mu china eno anse mo baka se onjai fi se e wo se nka mo de ebi ye example se obi betu wura go ha ma chi no e bia mo atwena so mo aye ni sei na eno e de educate the rest no se be ya obi betwe ni ho afi ho se odi wura bi re so a eno so ehun hyehyɛ ete Omo say Ghana ye democratic state ya de mra ani bum Ghana nti ni amamra he eka fa obi a wo ye saade he hwen aten say e wa ban ene nananom bensem traditional council local government mayor a wo beba ne baba ka wo bebensem nti ye ya de ne say ye nhwe nye ni ye afesu obi eba bese ha kwan bi e befa so a ye nsa beka no ede na ma police fo no ne aban no mba kwa akoka basem he ne ye betimi aye ne he menua medase pa Mr. President ma say adwuma no doso ntimi nsa wo mre bebre meja ma wako na wakoto a wodwuma de ni so yeso ye ni di akire update bia beba bia ye de bebre atifo ne ahefo na meja ma wako no me sere wo se wode adesrede ana mwa nka munya ebeboa ma dwuma de akono wano no atudwa na obitifie ana obiti ba bi ehwe na no so wo mboa payo bi se obeboa no so dia aboa mo mwa ye hia pa enye sika enya kande eya adwene mutie ene wodo ne ahutu hu ache a ya nkasa ya Techiman ye behu se ewo se ye bo Techiman ho ban mwa kese pa bebetimi de adom ye ne he ne etoso mienu se ohwe na se wo betimi aba abesomu bi amaya eye mwa etoso mienu a esom ye bo pa mwa hinyina ne yeso awomuni se bi a wo akande bi wo sika opese ode beso ya sene mani sode na mom mwa etoso miensa ye penono medase pa mesere wo numbers ha ode betudwa just in case obi person reach out to the Bonokyempem Association Techiman Bonokyempem Association number is 055 32 500 37 mami sisu biem 055 32 500 37 Bonokyempem Association. Okay ya de obi bia sese oje bere adwuma de bi adwuma de ye guso a ya ni di akire update bia bia ya de bebre be follow up na ya hu the state and na the beginning so we say na hati a ye be update na kuti se e ha bete na ebedu mre bi nu kra me ogidie se ubeduru ha na se nsuo ida ho a mu betia to the sense ubetimi asabi anoma onwene ho kra enti maja president na adwuma de mu ato aso ye ne mu ena wa ha ye to adwuma de ni so ye di akire na emrepam no se komo bi wo ha e be san de ahyehyɛ so meda wa say ahenkan TV for in fact mesre bloggers nya ba ka he ewom se ye pesika de nanso ye pesika ho dwo in fact ne ho ye minim se emfa basa bia ma en generate tension bia say ne ye hwehwɛ se nka ye bloggers ne media for ba be wo mi he bebe cheki na ayem puntuo in fact mekai ye kodua nnua e wo nsuo we ya ho wase ho hudi achi na no ye kwa akosiesie dan bi renovation e wa ba se hudi achi na ye siesie ha ye ne ho ne ye we ni e was blogging it's all about this thing na promote to announce enhance development e wa ya brabom nti nyankopon nhira mo ahenkan TV ye damase bebre so better as Mr. President we di card you come di can show natural bridge nti ahosiesie ya omo try so omo tu fi na se na wo hwese ha aye fi no nru ankwa na manfo atu agu hasa no enti yeso ya ni di akire update bia ebeba bia ye de beba ala beso wo ahenkan TV nti bomode anso be subscribe to the channel so TikTok so follow the page no jawaju nkire e comment section ase share video na adofo bi ensa aidenka bi enti me ne eguso aye di dwumade metwa mo aba da se eguso a wo hwe me di kan ka kire se fi ase e wo the natural bridge e wo Techiman Bono East na me catch you say update bia me bebro enti to adwuma de ni so a yanya menya ntie se
development presidents ewa ha se ma introduce ni ya ono abe introduce no ho na nkoma ye wo ho no ye da hye so openyi ka se ma wakwa baba hen kan TV so yeja amanya ntia se una ye the development presidents se ma introduce ni ya na waka ni ya me yo me da se pa de fa me kwabna nkoma entwebosi akọ yene yakofa kubi aba ye fe the Techiman Development Association na yabotae nyina ne se Techiman puntu ye nyina yasede se yeboa yentimi ntwen ema aban nko anye yentimi ntwen ema ahemfo nko aso nye anase ankrankra enye na nyina ye kabom a de aban anase ahemfo ye nyina ye kabom ye betima ye more than that nti no na ewo yene so aye pese ye edeboa Techiman na mahu se Techiman Bonokyempem Association eye dwumade bi wo ha na wo so wa be piem me sambisa ne se botai ben ena tamani so amodi simoni se mo be yi sa afin a ewo the natural bridge no botai ben e wo mani so secondly ne ebeda me president Bonokyempem Association president Mr. Fosu Gidi on na pamfo wo dwumade a omudi ema Techiman ene bonoma nyina wo hwe botai a eda Bonokyempem Association a ye no mu nyina we align in so many ways nti ade bi ombe ya aboa atu anase amampuntu ababia no yeso ye support wo mo nti ye ne di nkomo na ono ka che say this is what he's doing na ya said say ade bi ajapade bia ye nanam de agya Techiman bia na say bo ho ban nti ya said say ye boa na ade bia problem bia ba ho na say say no ya said say ye kura no said the bayan chima so be hu say ade we na ye den omugya mai okay but that's it na adwumade no koso all right fino na dey one on ma sha say eyi fino nkakra you say one step at a time kakra e be yi na me say bisa say nhihye be na gu akwam fi say omuyi fi we nyina nne na say nhihye bi ani ho a chinanko baba na fi na asan aba nipa na say di fi ni baba gum nhihye be na ewo ho di tasa adwumade se be ya china bi fi ni nsan baba de be dika kan say em nipa tete ase nipa wo ha nipa na matra ha for more than 40-50 years de ye be catch from when say we ajapade nyankopon de amaye nti ye be stress omummo ho ba na ne ma omoye ema pollute environment of this place no omo ntwa mo hu emfiri ho na on our part Techiman development ye di nkomo ye ne ye manfo di nkomo se de be ya sa fia ye hu no wa hai ebe a thing of the past ye ma ne nkoso enye sa biem enti niema bia na tools and equipment bia ye hia ai betimi de ai di adwuma no you mobilize the funds and as you mobilize all the needed resources e de beba na ye de beboa ama ha no atimi atekan atwen na amanfo ba ombetumi aba behwe ade we okay besides that in nanam so di nkomo se de be ya they will give us some traditional backing na ade bia ye be wo ha bia no entimi san connect bia na amanfo enkoso entumura na enye ana secondly so yene aban panfo so be di hu nkomo na hihye bia eso moye edeboa de maintain the place we bia no so eno be di nkomo enti we are doing everything within our means to ensure that this heritage is protected okay that's it ohwe animu ha ya medika ko hwe emudo efinsu wo mu pa mo be na mo de nya ade ama the Bonokyempem Association mo atu o mani so say o mayi fin no because eho no se wu ka se wu simu a e bia obetim kra pra eho mudo pa efinsu wo mu pa e wo se efin ni nyina fi mo be na mo de be ma mo say mo fa nyesa adwuma no okay me be ko so na yada ye president boy Mr. Fosu Gidi on ne pamfo asifa say ade bia mo ye Techiman bia ye ni so na yeso de be ye nyina ne say ye be mobilize resources omuhia bia na de support o na de omuye bia na etima wie peye na ya set Techiman fo nyina say ade we ajapade nyankopon de amaye nti enye ensem fata say bibi say kama say na ye ne basasa nti ye be set Techiman ni bia say this year
this year between who is you na haya basa ye between who is you said the bear ye betime to fear or honey and it's a honor or honor ye be buana ye timi evacuate all the refugees na or honina and see ye be ma human resource material resources as well said the bear ye betime sir but that's it me say o mere bebre ma me say my last question na me ma kwan na ko to adwumade so ma say na odigan kan na manfo tia bebre binima tena for the past 40-50 years now to anhwe ha utumi say adware nsuo feel like yard mu nsuo fi bia pipe bia ma connect am na direct fi no free mu direct dua na e ba nsuo mu saa ne ma no hye be na wo ha mo de besi saa ne ma no kwan se be ya to fi no mo nsan emba ha bi. Okay, so said the music can no nipa no amatena for so many years. So what we can do and they say we have to engage them. I say no mukasa. They who they need for them to protect this place. So they be amabo we no buy. Amaye. Na abai mu so hye bia wo bia e betimi e de aba in terms of bylaws bia aba na betimi and assembly na betimi hye. So they be ya omo pollute hanina no. There will be punishment for those people. Okay. There will be stiffer punishment for those people. So they be ya that then pollute this particular place no enkoso nti they be di kan so mo mote nso na no ho nyina na yesro mo say mo nso no ho ban ade bia ma connect and ade bia mo ya pollute this particular water no e be say so mo ntwa mo ho free ho na we ye kokoboa de ebo mo na at the right time no then the needed force be say ye add instead the this place will be protected and then maintained ye ba be na how you know etime ati wine. Okay. My last question. Natural bridge. Odoma kwa Yakopon ensan no enye obi na be bo bridge to ho akwan nam so natural. What are the future plans? Because ka obi na nya aba bi we a nka tourist site kese a edi adanse e kire Yakopon wade a otimi ye. Na mom ya to na jajam. What are the future plans for this place as a tourist site? Ana mo obibi saa say mo hye bi gwa kwa mo say mo be ye tourist site ana mo de yan say mo ati mo fi ni nkwa ne hia. The first step on there ye said the be ya brain bremu no ye be abeti we ni mu the gradual as it goes on no the plan is to engage the assembly and nananom said the be ya ebitimi abo we no ho ban na ebo ho ban we na mutia nya kwa na ye beka. Okay. As people see this place, they will come and then see how this beautiful this place is. Okay. And see, ya ne abai mu payfo ebe di nkomo akasa ye be engage wo. Na ya chomo the need for us to beautify this place. Okay. Na resources be so mo pump in bia say be ya have more tourist attractive no. Omaye amaye. Enti yentina ye be koso aye bibia say the be ya this place no will get a befitting status. Okay. Okay. Me da say pa Mr. President am say adwuma no do so nti meja okwan na wato adwuma de ni so. Ye ne mo na wa ha ye di akire bibia ni update bia na bere atifo. Nti cha ahinkanfo na my baba na enko. You obsafo e be da the party before ase wo adwuma pa mo ne Bonokyempem Association and other agencies and omo boy ewa ha. Nti we so on our part no they say ye bo bia na beye na ya sre Techiman for omo ba bebre no Techiman na ye kuro ye ni kuro bia nti ye be sre se ye nyina ye moa na Techiman emfa ne tomapa emfra ye nyina ye moa na Techiman emfa ne tomapa emfra yentimi nkoso nkase aban we ana hene we ye nyina ya sede kura Nyankopon ye den ode ebedua ha enti ya sede se ye boa e Techiman ye den etumpon ti ba bi obia no de obetima ye e de aboa Bonokyempem Association ana said Techiman Development Association bia no we welcome it said the be Techiman ebetimi akonanim me da se pa ya ni dia chire
ye na woni di dwuma yi nti koso a na hwe ye dan ho aba adwuma no doso ye to aso nti abisi bia beba bia ye be make sure say ye de baba ene day one support ya also will be between the support na dwuma de aye kama what I say enti me twa me ho aba na ye wo hono me de wato so ama Uno East Techiman Ghana man yene mu be digwa day by day enterprise. Yasaswaba. Ye deal in all kinds of washing and bathing accoutrement, retail and wholesale prices. Don't come yo, don't come me. Enepa huwa da beng. Don't come yo, don't come me. Enepa huwa da beng. Ya titu su say who selewa atufuabuo. Detergents no ye wano assorto small, medium and a big size. Duffy, Mosaic, Lavita, Cleansoft, Mada, Boom, So Clean. Detergents no yawa bucket mu de so ho. Bit say Cleansoft, Mada, Oro. Semina no so de abusu say tam. Semina bit say day by day so Chris, Della, Obolo Jumbo, Jama, Avel, Pella, Aqualis, Colors, Santex, Cleansoft, Mada, Nora, Kente, Dr. X, Athena, Flash, Oro, Easy, Saba no yawana kesiane nketwa, Kabalik Soap, Oli, Diva, Camel, Killer, Kedu, Luck, Cindy, Anna, Power Plus, Royal Leather, Medisoft, Meditwist, Jumbo Aqualis, Miss Paris, X-Men, Fresh Soap, Bella, Lifebuoy, Magico, Nakesiane nketwa, Alata Semina, Imperial Leather, Maya, Blinko, Sunlight, NFA, hello. Emano so sewako feature na wanya line no. Yas pad, proper pad, soft care pad, next pad, play me pad, Momo, blessing pad. You want different colors, comfits. And Mati amukwa one so no comfort pad no. And also you will be ewa yasuo ye. Disinfectant Dettol no so you will mu assault. You will Mada Dettol, Camel, small, medium and a large original Dettol. And kwala pampers no so de QT, JK, soft care, na kesie ne nketwa na dantemu, sweet baby, pull up, sunny pampers, blimmy pampers. Sewon certain fifre now pe wipe so de ye was soft care wipe. Tamai, halitosis aje wo say aboswana. Ye dealing all kinds of Pepsodent. Pepsodent 1, 2, 3, Pepsodent Charcoal, Close Up, Charlie, Tigard, and Angola. And tuntumo hawa demo soa. Ya wande kwe enini spray, Sasso, Fatala, Heaven, Fast Kick. Sawo bekoto de tekwa otu sperere so de. Tiro no so ho, Coco, Pride, Natural, The Lords, Soft Care, and a Nadva Tiro. E ye toilet roll. And tadina ye fiama usia, and kikawano edasu mu ana. Parazone ehia mau. Mada Parazone, small and a big size. Bling Parazone, small and a big size. Se wo chichini benche na wutimi ba yaso ya. De hia ne sa obefre ye. And your man ye be package de kama near the sende o. We accept Momo. Yeji Momo. Wo betumi afre day by day enterprise. E wa matrufo yi so 0544 644 852. And now say 0245 977 691. Day by day enterprise ana. Ya to say who ye don't come me. Don't come me. Shusha day by day enterprise. I want Techiman. Sunyai station. Abron sign a what I cheer her pen. Day by day so. Yeah, conquer atu fuabo. Every day different.